Hakemia jeng Triprani assembly onuka Tiprasa reng srengnai rok Kokborok Roman script no tui sanlai tonglaimani strike khalimani Tripura board CBSE board 10-12 ni board exam tongmani amono Kokborok Roman script by Klaidi exam paper tai Kokborok language ni book hayake bizab amo bok Kokborok no Roman script by sidi hinui hake amono tui khorang nei Tripura mothani minister kokti saka assembly wo Tripura mothani minister Animes Debrma tai Ranjit Debrma hake Tripura sarok Roman script no tui Kokborok no Roman script khlainani bage sani tonglaimani strike khale tonglaimani amono tui CM no koksungka hake Tripura ni CM Dr. Manik Saha amono answer mani hai hini sawo je Roman script no goshimiya amo foreign language ni sawo borok hake Roman script bade borok jesapano goshimanpo hake o jaga o tekaisa dofa ST tongnai borok no khurchao sekan borok script slama hake norbo slam dinai hake o jaga o kok nga haisi Roman script banyo Mizoram ni Mizo Meghalaya ni Khasi Meghalaya ni Garo Nagaland ni Naga tai Aw amro boy Roman script banyo CBSE use khlaijak tong Roman script banyo exam paper slamjago Roman script banyo bijab slamjago bongni kok thaibai hake o jaga se khlaimanu ka ke Tripura ka tamni bage khlaimi yangi tongkha omo borok samani jeni script kari denai haike kari khaka cheni Tripura sarok tebo tolao klegi thangnai bahaike ngake nijini script kari khake a script no tese phurungnani hake cheraini theke tese tori ma hai ngi thangnai amo hake amoni bagino Kokborok no Roman script by khlaina nango hake Roman script by khlaike ke amo joto haktor jodo haste tai hayung grangnyo bui kok bujia phano porima mane Kokborok no hake amoni bagino belekhino kaham amo Roman script by khlaike ke hake amo je nugi tongmani Tripura wo Roman script no sanlai Roman script khlayang tongmani hake kubuni haste Meghalaya Nagaland tai Mizoram kha bhaike khlaimangka hake Tripura ka saw Roman script sanga ke mo Bharat to amti hai khlaijai gya khlai khub khlaya chung Roman script kaisa foreign language se hai se irai se hnei sawai kok feri tongo khlaya hake Assamni budu rok banti saw borok bo Roman script bani pule pura sarmena hake ingje gya ngi borok Devnagari bai ma khlaikya hake amtui je antui haste bo onyo majority language te bongni script tongi tui tongnai amti rok Roman script yamo jotono mukum tatinya sawima kaje omoni motenga ke tuma hamale Meghalaya je Nagaland te Mizoram bongni script kre amoni bagi borok Roman script be khlaiye a jagao slamui seima ka hake Tripura te Assam rogo chung nukjago amti hai choliya amte hai haste rogo chung nungmani hake je o jagao choli tongmani majority tongi tongnai dofarongni je bongni script tongmani amono nungmananai hake je Bharat ni onyo script tongmani amono nungmananai Roman script no borok accept khaya amo haste si haktor amte jusune accept khayanga kai Meghalaya Nagaland Mizoram rogo tini borok Roman script use khlai mangla khamo hake amoni bagino je Tripura wo o tomung rong no naiye script no tuye Kokborok Roman script no tuye ngthoto ma tongjagya tuma hamale chungmiani je Roman script no sane strike khalemani amono chung nungmani kwbangma bongni borok rok koktoma thumnai rok tei bongni borok rok bo a koktoma thumani a je comment wala rok beleke hami ke sajak a video rogo bo praine 80 haike 90% of bong borok chajagya je Kokborok Roman script khlainani haike tamani bagi Bangla tei tamani bagi je Bharat ni onyo script tongnai amono accept khaya ni je salayo tai tamani bagi je Tripura saroni script slamya ni si sawu ketalkhe Tripura sarok tabuk tei sak ketalkhe script slam kamani no amo tomongnai kebo kunu phano sawimiya tuma hamale borok rok no taisa ketal khai ma phurungnai class 1 ni theke phurungma haike taisa borok okra chikon joto no ma srunglainai haike amo busuk jorak tolao klegi thangna amo Tripura sarok sawi jambai haike san ka kai manai haipano je amti hai haste je majority tlange o jaga je majority gnang je borok ni script tongo amorok langka gosia Roman script no tuma hamale bong ni no borok use khlairani nainai hage chini borok rok botongo jago je o Kokborok no tui duli tongnai rong no borok no sajagya je Roman script borok no o je Bangla haike Devnagari no chajagi tongo hage borok yable je exam sinai Tripura student oksi haike a student oksi Roman script nangjagi tongo ngakai o je o sawi tongnai rok Roman script ya hai ria ni sawi tongnai rok borok sane sobo je language no sinai je o kokbani porinai borok se decide khaine bo script by sinai sia hage tamane le amna forcefully amsuk impose khlai tonghaba Bengali haike Devnagari no hage borok sawo schedule daya Roman script by Kokborok no khlaikanga ke are schedule daya amo sangpila amo ulni kok tabuk je o exam amono tui Roman script by khlaina ba je student ok sani tong ga Tripura student no hage Mizo Khasi Naga Aw Garo
borok bo Roman script banyo CBSE bo borok rung serungi tongnale schedule krifano hage schedule to da tong kri nanya amo to bo Roman script sinango Tiprasa rok kok borok ba sinya ninga ke tuma hamale kok borok no jespan Devanagari bo Devanagari be kok borok no sikake kak borok sing thangnai nung Bangla bai tuino sikake tui rok sing thangnai hage amo belekena spelling chaya amo bui amdikeno reading khlai spelling mistake khlai pori lainai hage amo pori na buring yangi thangnai haji hage amo no kok borok ni bagi best script best option no Roman script bui onya hasteni borok onyo dofarok se Roman script be khlai tong manunga ke chino ja kha tam khlai miang nai nang hage amo hapang se khlai tong Tripura hapang se khlai tong amo haktoria tuma hamale jusina haktor khlai tong hake Mizoram Nagaland tai Meghalaya ni je o dofa tongnai rok borok ni Roman script tini borok ma sainya nangla kamo borok bo chung hainong tongkamo hage thingno add schedule da jagya Roman script bai chung chini kongno khlaiga ka hage add schedule am ol ni kok tabuk je chrai rok je Roman script bai simi angi tongmani Roman script bai khlaiji gene bai kok brong no board to CBSE board hage Tripura board to hage amo o jagao khlaiga ka belai kheno sanai toma hamale je rung serungnai rok borok joto se nangjagi tong Roman script hage kwbangma chrai rok ni 10 tai 12 je CBSE board Tripura board kok borok exam ranai Roman script khlaijagi ni bagi belai kheno exam chaliya basic important nga ko jago je CBSE exam board nai rok borok kok borok Roman script bai slamjagi ni bagi borok tebo exam chaliya hake amoni bagi no chini Tripura o Roman script bai khlaina nango je baksa boksu kotor je rung srungjak paijak borok paijak robo amno support khaina nango tuma male phaine thinangni ni basapati robo olo rung srungna pura amni kina problem angnai hake je baksa boksu Tiprasa rok je kok bangi tongnai rok amno chajagi angi tongnai rok Roman script no Devanagari hake Bangla script no chajagi tongnai rok norbo wan chungna nango nongni basapati robo buting no sai jaman hake amo tabuk sani tabuk manya amo wai sabai thakjangnai kogya kwbangma borok chaya sanai borok tuma hamale bongni kok no bongni script no impose khlaina no bagi chini Tiprasa rok no chini kok borok jagao amo borok sawi tongnai no bongni news ni bisingo bongni news ni comment no hake bongni samano borok teba hami ke sana haipano kunung jagi bongni samano baksa buksu je bongni borok rok samani hage bong borok baksa buksu kaham sawa haipano je chini borok rok baksa buksu hamia sanai je o Roman script no chajagi angi tongnai politics ni bisingte amono naharei kok sawi tongnai amrong no se joli wo haji nijini dofana 1 second pani riya borok wan chungnani nijini dofani bage hamia kok sawi manu borok te khoroksa khorongni Tiprasa rok borok se bisi bubagra no politics thing tong hai khai tongu irai khai tongu Tiprasa rok no family ogi tongu je Tiprasa ro Roman script samna na amo kuno chaya hai irai hini sawi tongu hake a sanai rok sobo ha borok khe Tiprasa ni bage 1 futa 1 second khoroksano da help khaima tongkha borok kaisa de Tiprasa ni bagi kok sama tongkha borok ha je amti ke bubagra no hamia sana nang je amti ke hamia sai tongnai ro norok wan chugi nai di norok dofani bagi tom khlaikya je bubagra no simi hai khayo irai khayo hai khaya irai khaya amti ke tongkha ni salai tonglayo buinyo sana sekang sak no nai nagire ni norok Tiprasa ni bagi besuk samong khakya koijon Tiprasa no norok help khakya chubakha hake amoni yagulo buinyo sadi bo hai khaya irai khaya ne sak nung kono phana khaima kringa kai nung buinyo sai kono lab kri tama hamale nung kono phana khaya nung sampile khlai ne gradi approach nung sai manai haji ko यहाँ में कोई पार्टी नहीं है कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं सो आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स ये जेन्युइन डिमांड है और असेंबली में हमारे एमएलए बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी नो अलायंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आवर अलायंस फर्स्ट has to be with the community and the people then with any political party অনেকদিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো अभी से नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में 200 साल चला था आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे आंदोलन ऐसा नहीं चलता है आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है क्यों क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आई वांट परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन के लिए
मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता। अलायंस में हो या ना हो, मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूं। और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है। और जहां में मुझे लगेगा अन्याय है, मैं सबके साथ, यहां में सीपीएम के लोग भी आएंगे, मैं उनके संग खड़ा हो जाऊंगा। यहां में कांग्रेस, क्योंकि सब तिपरासा है फर्स्ट, एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट। मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट, माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट। স্যার, যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন? কালকে বলেছে, আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো। স্যার, তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল, হ্যাঁ, তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে, তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা। कहा नहीं। এবং এই আন্দোলনটা এর বিধানসভা वो टाइम भी बोला था, आज भी बोलेंगे। आज रंजीत वर्मा बात करेगा, बात करेंगे। कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है। तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, त्रिपुरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं, आप कम्युनल। सर, पुष्पवंत तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? पुष्पवंत पैलेस में निगोशिएट करके इतना लेके आया हूं, और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा तिपरासा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब